Ogo nowe kishoborora ky'oburungi n'obwengye akazarwa 1936 ari muhara wa Lieutenant Sir George David Matthew Kamurasi Rukidi owa kashatu omukama wa Toro ow'11 kandi nyina akabari Kezia Byanjeru Abgole Princess Bagaya Nkoku arukumanywa benje akashomeraga yaza high school atyo yaza Sherborne omuri England ahiya beiro mwishi wo kubanza kushomeraho ari omufirika yagumizamo yashomera hari Cambridge itendekero ry'obutegeki obunakobwo yaba omukyara wa kashatu omuri Africa kuhenderera emishomo ye ahitendekero eryo omwaka gwa 1962 bwanyuma y'emyaka 2 akaba omuntu wo kubanza kurwa muri East Africa okukora n'abazungu omunshonga z'ebyamateeka ekyobusasi omwaka nigwo gumwe yaferwishe ekyareetire munyanya Patrick David Matthew Kaboyo Olimi okuba omukama wa Toro ow'12 aha mikoro yo kumwemeka Bagaya akahebwa ekitiinisa ky'abatebe okuba omuhabuzi mukuru w'omukama bwanyuma y'omwaka gumwe Obote yeyaho obugabe omwihanga Bagaya akaba yabeire omukyara omunyamateeka w'okubanza omu Uganda kuyatandikire kujumirira gavumenti ya Obote amagaraje ganyangarazibwa bwanyuma y'okwetwa kwa murumuna w'omugabekazi wa Bungereza Margaret kuza kworeka emishono aha Commonwealth Fashion Show omuri London akatunjiraho akagishako kuhunga Idi Amini kuyahireho gavumenti ya Obote omwaka gwa 1971 Princess Bagaya akabari Paris Bufaransa yajura amatwenje ahehi ne Kampala Amini akaba aragire ngu abebembezi bebyenzarwa bagaruke atyo Amini yaha Bagaya obwa ambassador omukwamushanjo omwaka gwa 1971 na bwanyuma yamuhindura minister w'enshonga z'aheru yaba omukyara wo kubanza omuntebejo omuntebe ye ejo akebembera abanya-Uganda omurukiko rwa UN rw'omurundo gwa 29 ekyayongire kumuta ahakadara kensi yona aho akarwanirira eby'omushuburo ya Africa aherize kutoranwa okuba chairperson wa Organization of African Unity bwanyuma y'amajingo make hakatandika kujanjara urugambongo Idi Amini akaba nargira Princess Bagaya kuyayanjire ebyokushwerwa Amini akabingwa aha murumo gwe yatekwa no muchome yaigurwaho emishango y'okushwaza Uganda Bagaya ayabeire atarukutina bwisho nowe wenka ayabeire agambira Amini akamukarira arukumureba omurisho ekyabeire kitarukubasa kukorwa ondijo muntu wena ahabwo kuba omuganzi aheru yeihanga amakuru go kwatwa kwega kajanjara nkomuriro gwo murushozi omucyanda ekyaretire Amini kumurekura esabitejo atyo akashora Uganda arukuyambwaho president wa Kenya Jomo Kenyatta kandi taragarukire okwisya obo Amini yarugire omu butegeki Bagaya kuyagarukire omwihanga okwakana 1979 yaremwa kwatagana na Obote ahabwo murumuna Patrick Olimi hamwe na Yoweri Museveni ababeire bari omu karuru akomwaka gwa 1998 hakakonji ka Uganda Patriotic Movement UPM Bagaya akayirukira omu Nairobi atyo yagaruka London ahagati ya 1998 kusia 1985 Bagaya akahwera Museveni na NRA okurwanisa Obote hamwe na Tito Okello ogu nomwe ahamamanzi ga Uganda abachurire